sikwenza nini? Lo msebenzi wenziwa kwibanga lesithathu. Wenziwa ngoLwesihlanu xa kufundwa ngezandi. Ngoba ukuzilungiselela sisixhobo esinamandla sokufunda ngokuzigada kwiziphene. Inika abafundi elinye ithuba lokuhlela, ahluze, ahlanganise ulwazi olululo lopelo ekugqilwe kulo. Emakwenziwa. Wonke umuntu ujonge kum, sizawukorekisha incwadi zethu ngoku. Nizawujonga ebhodini ukubana sizawuzimakisha kanjani incwadi zethu. Igama lethu lokuqala ngubuzisa. Bo u z I s a. Buzisa. Siyakorekisha. Igama lesibini ibhayi. I b a y I ibhayi. Siyakorekisha. Bulisa. Bo u h I s a. Bulisa. Ubhuti. U b u t I ubhuti. Eleshumi baba. B a b a baba. Isivakali sethu, umama ubhakela abafana amaqebengwana amnandi. Siyasikorekisha. Wonke ke umuntu ugqibile umaka ugqibile ukoreksha incwadi zethu. Ewe, titshalakazi. Sisebenzile, siziqhwabele.